Onu aldırgıla бүгүнчү. Үйүнө апарып койсун Мерседести. Мерседес бул? Он тут миллионы зарабатывает, а я ничего не зарабатываю. То есть мэрия. Мэр билесиңер, чытырман, токой, бардак болчу. Карачы, кандай приятно болуп калды балдар. Мындан баштап биздин жер мындай тосуп койгула болду, ачып алсын. Мына жакта эл колдонуш керек. Түшүндүңөрбү? Мына биздин жер муниципалитет. Жол бүгүн ачылсын. Так, урматтуу жетекчилер. Азыр мынау центральный көчөлөр почти что болуп калды. Аз дагы бир 3-4 көчө калды, аларды бүтүрөбүз. Андан кийин биринчи очередь Жапалакка барабыз, экинчи Кызыл Кыштакка барабыз, үчүнчү Төлөйкөнгө барабыз. Бүт полностью ошо эме отелдин алкагында өткөн эме территорияларга да барып, кыдырып, жумуштарды бүтүрөлүк. Амин. Кана кеттикпи? Жакшы болуптур, молодцы. Вообще өнүгүп кетти Ташкент, конечно, Ташкент. Кыялданган. Ау. Зона. Ау. Дастан көрүнбөйсүң го сен? Жердесиңби? Так, мына жерлер жакшы эле, порядок бул жерлер. Эмени Замирбек Баевич, мына жерде иштер жакшы болуптур. Азыр карап келдим да. Мына көчөдө үйлөргө тийбегиле. Жанагы остановканын аркасында бир үй бар деп көрдүк го. Ал документи жок экен. Могу үйлөрдү карап коюлубу? Могу заборду ал тротуар болот да биякта. Могу карап койгула, кара мына. Азамат Канбекович. Мына көрдүңүз, кадастр мына кара. Тиги эмеден столбадан баштап мен бир сыра карагыла. Макулбу? Ыстактагыла. Могу да чыгып кетти мына кара. Створ тиги го дейм, Ошол створ. Мына көрдүңүзбү? Замирбек Баевич. Мына тротуардын ордунда турат мына. Караңызбы? Мына тротуар. Кадамдаңыз канча экен? Мына 3,5 метр мекдан чыккан тротуар. Остановканын аркасында үй бар эле го. Ал документтер жок экен. Кадырып турсуз. Жакшы болуптур. Аяк карап койдум мынакей. Мына створ көрдүңөрбү? Архитектор. Архитектор. Мына ченеңиз канча экен? 5 метр. 5. 5? Мына көрдүңүз, 5 метр мына. Мына. Линия застройки мынакей, бу жакта полный чыккан. Түшүндүңөр да? Карагыла жигиттер. Бул азыр Ак Тилекке барабызбы? Кургойго чыгабыз да? Тротуардын аракка жылат да? Аракка жылдырабыз. Так, мына козерогду алгыла. Муяка да болобу ошондо? Эки жакка. Мынакей. Мынакей тротуар. Жол кенен болот экен да? Так, муякта да тротуар жок экен, Мына бар, бирок урдалган. Бул жолдун акысы да. Жолдун акысы. Мынакей могулар решеткаларды полный алгыла жигиттер. Дастан. Так, Толкун. Архитектор, кадастр көргүлө могу. Тротуарды муякка жылдырып койсок, как раз жол почти что 1,5 метр кеңейет экен. Все, болду, сүйлөштүк. Бир полоса кеңейет да. Ооба. Сонбек Алматович. Сонбек Алматович. Мына караң. Токойду көрдүңүзбү? Мына. Мына тал кырымны. Канча жыл болгон талгачы? Алабыз. Алабыз бүгүн. Так, бир чекерек жүргүлө. Ушул жерде освещение жок экен, сала берет. Так, буну карагыла жигиттер. Кара мына. Тротуарды ачкыла, оларды алынсын. Ол алынсын, козерогун алынсын, тротуарды ассын. Макулбу? О, жүзү виноградниктерди алсын. Так, мына кашаларды алгыла. Так, мына изгородду алгыла, мына кара. Балдар-ай. Мына. Кадамдач канча экен? 3 метр чыгабы?
117 ekan. 4 metr ko'rdingiz bunaqa. Polni olib ochiqlar trotuarda. Ha. Так, bu trotuarda açılsın. Mor ışıkların barını algıla. Özü teti liniya застройка narxı o deme. Жоқ, одан кейінгі үй тұрады ғой. Ошол үй, оны ескі үй, ошол о илгертіден салған нарқысы. Бұны жаңы салды. Стол ошода оны да, ескі үй. Азы қарайлы. Бұл жана кольцевой жолда. Ең емеді артерия ошолда. Чак, мойна қарайлы. Ассаламу алейкум. Қандай жігіттер жақсыңар? Қандай жақсар жігіттер? Се жақшы? Так, мына ке ескі линия жігіттер. Мына көрдіңер бі? Кадастр. Архитектор мына көрдіңіз? Мына. Ушунан тете қоштап тегіздейсіңер. Шының бі? Келіп, ченеп, жазып беріңіздер. Мақыл бі? Так, ондағы заборчу. Забор кірет, анау ескі мұрынқы салынған үй. Eskiden şu salmanlı. Қарайсыңар. Так, Самирек Байыш, көрдіңіз да? Көрдіңіз. Барып көріп. Балдарға сразу жігіттер, тартып кесіңер, тапшырмаларды ше. Сразу. Балдар біліп алды сразу. Я. Балдар біліп алды. Артып. Так, бұл жолды дағы Құда қаласа кіргіземіз, а? Первый очередь үшін жолы. Троллейбусға жақшыда, троллейбусға тоңай қалады. Троллейбусға тоңай қалады. Bizimler Turunkeviç, Matva, Muşeriç oldusu. Hazır trolleybus üç köşemen жүрөт да. 4-cü liniya suda. Üstü ömürlük Mamurov atayım. Бірақ бұл жаққа троллейбус жүргізіп қойсақ вообще шикарный болады. Қай соғаса сом. Қай соғып қалады. Так, бұл бақтарда полный қиғыла. Уже ескілігі жетіп қалып тұр қара. Так, бұл козерогты алғыла. Самирек Байшевич. Да, жігіттер, сразу мұндай қарап кеткілі өзіңердің жұмыстарын бардығын. Мына көрдіңіз бе, ескі линия застройки. Мына, өтелі шу жақа. Мына ке, көрдіңіз бе? 2 метр. Так, кадастр, Адалет, қарағыла мұна. Мына ке ескі линия, мына ке линия застройки. Ушыл бу? Қарайсыңар. Почти что мына шуменен алып келсек, как раз еме болады. Тротуар кенен болады да. Бұл көчө порядок болуп атат. Уже тияктан баштап уже кетти тротуарчы, молодец. Жакшы болуп туруш жерчи. Мында до конца чыга ошондо? Жок, каналга чейин. Каналга чейин. Так, моны дагычы балдар. Мо бочканы алдыргыла. Так, мо автомойканынчы сырт кобургун оңдосун, макулбу? Мына селода карачы, татнага кырып оңдоп, кичине бир облигин келтирип койсун, уят. Макулбу? Мына тазалаш керек. Немесин беребиз проектсин. Так, проектсин бергиле. Мо сырткы демесин фасадын оңдосун, и мояктарына полный гүл тиксин. Кара мына мусорду кара. Бүт мынабы акчаны табат, мына мусорун бар бизге. Көрдүңөр, тияка чейин ушул территориянын бардыгын эмесин озеленениясын карасын, гүл, арча, бак. Бу жерде мап ким бизде? Төлөкө. Кана Төлөкө. Түшүндүңүз да? Эгер жасабаса жаап койгула, кереги жок. Бизге бунун пайдасы жок, залалынан башкачы. Так, мо кашалары полный алгыла. Жарайды, алабыз. Чекерек, бир чекерек жүргүлө балдар. Саламатсызбы жа? Так, мына кашаларды алгыла. Мына кашаларды алынсын. Мынаки. Так. Мына. Көрдүңүзбү муну? Кадамдан канча экен? 3 метр. 1, 3, 2, 3, 3,5. Мына полный козерог кашалардан бери полный алгыла. Макулбу? Ошондо бизге тротуар мояк менен кетет да. Мына кара, кене мынаке.
Так, мына қашалар да алыңlar. Быйыл реконструкциялауыз акча каражатын айтты эле, бирок бөлүнгөн жок. Айтсак кетпей калды. Бөлө өз акчасы жасап берди. Моларды кара. Эме сомой калма, кара мына токойду. Ну кереги жок. Я. Эме Нурсултан. Нурсултан. Моған қара ештеңе керегі жоқ эле мынке қара. Тұттар кene. Тұттар. Алғылама қылып полын алып тазалап жаңы бақтаран тегебіз. Мына оларды алғыла мынакей. Мына қара ескілге жетіп бүтіп тұрғыларды бар да. Так, мау шығып тұра балдар. Так, соме қалмады. Вайшуч көрдіңіз бі? Таяқтан баштап мына заборын. Қана линия застройки қатса қарсаң? Мына ал ескі үйдің артығына ішінде бар. Мына ескі үй. Жоқ, тетігінен тұрбай забор. Ошон стормен қарай. Мына көрдің бі заборды? Теті стормен мұнда даканса қарағыла. 4-5 метр шығып тұр. Жазып бересіз. Бүгін жазып. Молодцы. Азаматқан өкіш молодец жігіт екен. Бұл дух вагон екен. Сразу айтсаң, сразу жасалады. Так, моларда полностью, мына? Моларды алып қойып берсеміз, өзі текебіз бақтарды, че? Теректерді алып, моларды қашаларды алғыла. Біз ушул жаққа жана чынар терек ексе болады. Ештеме болады. Чынар терек бұяқ пригородта. Қатнағай болып, қоз болды. Ушул жаққа чынар терек егелі. Так, мол не олған колодец. Бұл суны құлы. Суны құлы. Водоканал ба? Азырчы? Бүгін су. Су тапшырма беріңіз. Беріңіз тапшырма сразу. Еме видео отчет таштаңыз. Так, мол қашаларды алғыла. İmam Said göçesini başladı. Ya. İmam Said göçesini başlaştı o geçe? Şunu sorayım unutup kaldım. tek sefer görüp уже başladı. Теге, тудан чолпан başını алları отлично. Олар жасайды. Распоряжениесini бүтүрген соң. Oldu. Так, мол қашаларды аласыңар, жігіттер. Алдыртабыз. Так, мол қашаларды алғыла. Мына мол қашаларды алғыла. Мына тоқойды алғыла. Так, моды ескілігі жетіп қалды жігіттер. Моғаны шығара. Моды қарып қалды тұрмын, қара. Ордына соны бақтар тегіп. Моғандағы. Моғы қашаны бүтакан салып, еме бияқа жылады да. Тротуар. Сәбірек Байшевич. Моғаны айта, моғы қашаларды барын алып, тротуар бияқа жылады да. Жылады. Қарап. Южныйдан келген сел ушул жерден кирип кетет да. Жерге лоток коюш керек болду. Лоток коюла. Ошо келип жол менен келип жерге кирип кетет. Тетик решеткаларды алгыла жигиттер. Так, моны көрдүңбү мына? Эскертип бердик бурч. Товарларын алып калдык. Сәбірек Байш, көрдіңіз бі? Так, архитектор, кадастр, қаяқта жүрет бізде? Мына моларды алғыла, балдар. Мына қара? Мап. Мұсуды алғыла, моғанды алып қой өргілі. Полностью алабыз. Сөме қалмады, шалып тұрып, моғаны полностью магазин бі? Эскертип берип кеттик кече. İştebeydi gene бұлар? Кечеден чаптырып товарларын жыйнап турабыз. Келіп, архитектор. Келіп, сынос деп жазып беріп қойды şu. Емерек болсын. Так, мо магазин бізге емесі жоқ тибейді гene магазинден. Алды. Мо фасады моны şu biraz bir kişine tartsın. Ama 1 metre tartıp durup современный фасад kılsınça. Современный, классы, құда қаласы ертең берді освещениялар қойылып, асфальт болып, теректер егіліп, троллейбус жүріп қалса, кішкентай приятныйрақ болсын. Так, моларды тоқойды полный аласыңар, а? Так, Зеленхоз. Сонбек Алматович, жайлайсыз, а? Полный тоқойды алып тұраты ошу жағымнан кететті. Тәттігіні көрдіңіз бақты, Сонбек Алматович. Мына қарачы мұнау. Мұстан көрдіңіз? Мұнау. Алейкум ассалам.
Замирбек Башевич, мына Сүйінбайаны жасап атқан жақсы жігіт екен. Тротуар жасап атады ғой. Ошоған балдар салыш керек те, мына көрдіңіз бе мына? Тоқ қойып, полностью мына қашалар полын алғыла тротуар. Ақыл ба? Ошо. Комплексный бербейли, жол менен кошо. Ошодай кылса деле болот. Комплексный. Давайте. Могун дагы карагыла. Могуну киргизгиле. Могу көчөндүрөчү. Акырын жасап мен шефтерге айтам да. Жада бергиле депчи. Эми карасаң жолдун кейпин. Основной артерия. Основной артерия. Как раз кольцевой жол турабы. Нар жагын. Так, мына колодец. Кара. Суу бул дагы? Срочно оңдосун. Срочно оңдоп эмеге. Ооба, видео отчет. Забор чыгыптыр ооба. Так, мына козерогду алгыла. Могуларды бүт мына мусор. Алыш керек. Так, могу забор чыгып кетиптир, а? Кеңейткен көчөбүз. Ооба. Мына үйдүн створуна чейин. Карап койгула. Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Десо жакшыбы? Кыйналып айтасызбы? Орозодо мынакей балдар. Мынакей үйдүн створунан баштап до конца тазалай бересиз мону. Акылбы? Олар да алгыла бактарды. Так, мода чыгып кетти забор, көрдүңөрбү? Я. Так, мо забор чыгыптыр. Так, мода чыгып кетиптир, көрдүңөрбү? Так, карап коюң, кадамдап коюңуз канча экен. 2 метр. Тет үйдүн створу менен полну жазып бергиле. Так, моу бактарды эскилиги жетип калыптыр. Жолду талкалап албай, биринчи очередь тротуарын бүтүрүп алып туруп анан эметиш керек да. Мамурга окшоп жол талкалап, акча таппай, тротуарды бүтүрүп, сонун кылып жасап, шагылдан төгүп, сонун кылып койсок, анан уже второстепенный асфальтын төшөп кете беребиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, эже? Жакшысызбы? Алла колдонсун баарыңызга. Рахмат, эже. Рахмат, эже. Так, мына бактарды көрдүңбү мына? Эскилиги жетип калыптыр. Үй дагы чыгып кеткен. Так, мына кара мына. Үй чыгып кетиптир мына. Наркы үй ошо мурункусту алынат. Мына наркы үй мурункусту алынат, мына кичине чыгып кеткен. Мына о заборда чыгыптыр, көрдүңөрбү мына? Почти 2,5 метр чыгып кетиптир. Мону да алдыргыла, мону тетиги да калдыр. Түшүнүңөрбү? Алып, как раз тротуар, лоток, эме, зеленый зона. Мына теректерди алдырып кое бергиле. Уже кыйла турган болуп калыптыр. Так, моя жагында да көрдүңөрбү? Мону алдыргыла бүгүнчү. Үйүнө апарып койсун мына Мерседести. Мерседеспи бул? Запчасть сатат. Ишине койсун. Мына кара. Оларды алсын көчөдө, оларын да алсын. Башка эгер кое турган болсо жана лед экран койсун, жакшынакай кылып. Макулбу? Мына көрүң. Керек мына. Уже кыйла турган мезгил болуп калыптыр. Наркы ошол эски үй. Так, мояктарчы. Я. Мода жылып тура мына. Мына стор көрдүңбү мына? Ушундай ки. Я. 5 метр. Ортаспа? Жок. 5 метр бекен? Чекерек, жигиттер, чекерек. Мына сеткаларды карагыла. Мына кара, бул вообще көчөгө чыгып жайлоо кылып алыптыр болчу. Ооба. Мындан кара. Уят да бул дегене вообще. Үйүнүн ичине кыла бер мына. Кара. Өзүнчө эле стадионго бул жер. 5 метр. Я. 6 метр почти. Алгыла, демонтаж кылып алып тротуарды ассын.
Акылбы? Жарай. Нар жағы да. Ha. Ой, көз шығып тұр. Бұл қанша шыққан? Арды үй тұрады. Я. 4 метрдей бар шеп. 5 метрдей. Я. Мына мұздуалға шейін екен, а? Я. Нерге шейін деп? Я. Ну, қарағыла. Боя қашасында полностью. Eşiğin cevap koy. Так, қашаларды қарағыла. Мына козерогтың тротуар жоқ, тротуардың үстінде отырады. Құда қаласа, ұшыл жолда асфальт қылып алсақ, полный кольцевой болып қалмақта. Остановканы оңдашуыз керек, жақшына қайғылып құда қалды. Башқа қоя өз. Ода шығып тұр здание, навес. Мына қыра. Мына кетте ұшындай бір 3 метрдей шығып тұр да? 4 метр. Қарайсың әрі қарап, чызып бергіле. Мына тротуар башталғы чақып бүтіш керек та. Так. Я. Көпірәні бі? Ова. Нарқылады қараш керек. Та, мұ комокты алдырып қойғыла. Дөңгелектерді алдырып, тротуардың үстінде тұрады. Олар кейіншілік жылдыр ауызда тротуар болса, светті. Тәйттігім не олған әме, қара? Я. Бұяқ вообще барда екен, қара? Еметкіле, мұған өзінің границасын тақта бергіле, мұна, по-моему, красный линияда отырады қой дейм, ә? Красный линия мұнал жерде Қарасостың қайырмасыдағы өткенде мұнда отчуждениеға тұру керек қой. Анын квартирант береді, бұл біз ескертіп кіріп келген, біз тазалауын қарағыла, әрбір үйін квартираға береді. Налогыйға жазып берген біз квартирада тұрады демші. Мұна мұны тазалығындағы Так, Замирек Башевич, қарағыла ма үйді чо? Жаңағында гостиница сияқты екен. Жоқ, мұндай семейниларға береді. Семейный квартираға тапшырады, тұрам? Все, қарағыла. Тротуар, лоток деген жерде жашабайды екен бұл жерде, а? Тротуар, лоток, зеленый зона деген жоқ екен. Старый линия, это үй болуш керек, а? Ол линиясы үлкен. Я. О, бұл линия. Қандай қылау жема? Я. Проект отырғызып, тротуарларды қойғанда ілінетті линиясы. Мал алыш керек мына. Çıkıp geçken жерде бирил. Азыр уақытта тротуар, лоток и зеленый зона болуш керек та. Эки тарабында да. Екі тарабында да, қарағыла. Мозаболы да чеп кетіп тұр, а? Нар шыққан, нар границасы. Нарк граница екен. Әр біз столдан диағына қылалды тротуар. Уже жетішпейді место. Мына көрдің бе, ескі линия застройка етіп үй екен да. Я. Ошол. Мына 17, көрдіңіз бе мұнаке? Мына ошондой егер біз мына створдан кетсе, кенен кесір жетеді. Кеңір жетеді. Тротуарда болады, лотокта болады, зелен зонада болады. Мода чип кеткен, а? Бір 13 үй кеткен, қалған забор жеңілі. Сіз шоғы іштесіз. Сіз жаңағы менен орын басарысыз да, а? Жылдызбек. Жоқ, Мирлан. Мирлан. Көпті? 17. Бізде мұғаптар біраз назигірақ екен, а? Барлы 30-қа да. Бізде же выходной жоқ. Қызылқыштақта шығар. Я. Қызылқыштақта шығар. Қызылқыштақта 30-қа да. Мына көрдіңіз бе ескі линия? Жоқ, ескі линия нарықтан жегішпер. Шunu ач. Недені бұл геймпланменен болған. Мына жерлерді айтып атып қалтырғанбыз. Ona үй ескі линия. Аттан бір 10 үй мыналар шығып кеткен. Нарты үй ескі линиядан алып чоң. Жоқ, бізге чым, омен кесірде болады, өзі үшін негізі.
Момен кессе көйле элге жанагындай жабыр Ошол бир болбосун. үйгө кирип калат экен, Ооба. тротуардын орду чыкса эле болот. Ооба, тротуар бизде бузуш максат эмес, жигиттер. Ооба. Зачем? Мына ушул эски үйлөр, мына onun арты эски үйлөр. Ошол мурда генплан боюнча салган болчу чекеттен. Ошол эски үй бул өзүнүн линиясына салды. Бирок забор чыгыптыр. Забор чыккан. Забор чыгып. Кече бир сер эскертип беребиз, уккандар кичине уборка кылды. Аны уккандар эртең балам келсин ондан. Мына кара, мына молодец. Өзүнүн эмесинен салыптыр. Эч эме жок. Кичине ошо тармакта иштеген баягы архитектура. Мына кара, эч кандай буга претензия жок, кара. Бардыгы ошо совхоз директорлори болуп турган, ошо өзүнүн линиясына курган бардыгы. Мо забордан баштап аласыңар, макулбу? Алып тазалайсыңар. Канализация бул өткөн. Суу өткөн. Биз троллейбус линияны качан баштайбыз, Сонбек Калматович? Тиги укусту күттабыз прегин. Да. Укустун прегин күттабыз, бир ай сурантатылар. Азыраак болуш керек да, кыймылдаш керек да. Мына бактарды көрдүңүзбү мына? Этезелер сүрөмөй кичине тазаладыгынан мына ичинде көчөттөр бөлүп алайын деп Ооба. токтотуп койду. Оларды алып тазаласын мына. Кара. Зелен сүрөмөй скорпионун кеткен. Ооба, мыналарды бүтүн ала бергиле, кара, ошо мусорда булар бар. Эскирип жетип калыптыр, бактарды кыйып алып. Мына жерден жол чыгыш эле бул пляждар башын көчүрүп алайын деп суралып калдым. Жол бар берде. Жол бар. Я. Жол бар. Все, давайте. Эме, жеке. Жеңишке. Сонбек Калматович. Мыналарды бактарын алып бергиле. Самрек Байшевич, мынаны жолду ачкыла бүгүн. Важный экен. О жолду ачып. Наржа кайсы көчө? Нар көчөбү? Актерекке өтүп кетет. Особый. Все. Жанагы мостун берки бетине өтөт. Мостоган жака өтөт. Да. Жанагы элде суранган билесизби? Ушул жакта жол бар деп ушул жерге да. Мындай каягынан көрүп койсок болот. Нерден кирсек болот, нерден? Я. Нерден кирсек болот? Тропинка бар экен. Бул дегенде 3 Түз чыккан жол экен. Буяк кенен жол экен да. Ооба, биягы ошо 16-14 келсин. Я. Мынакта башка секелердин полу келсинче түшөт. Жана бир чогуу көргөн жол бар экен. Актеректин башына. Все болду. Так, бүгүн Замирек Байшевич, мына жолду бүгүн ачкыла. Түшүндүңүз да? Ооба. Муну кыйып бергиле. Мына өрөктөрдү алып, козерөктү алып, муну аларды жолду ачкыла бүгүн. Даяр жол экен да. Так, пресса, на контроль возьмите. Түшүндүңүзбү? Мына жол бүгүн ачылсын. Та эч бир кыйынчылык жок экен. Жеке, бүгүн ачкыла. Хорошо. Ошондо мына козерөктү алып бересиңер, толкун. Замирек Байшевич, сиздин ишиңиз бу жерде. Мына бактарды кыйып бересиңер. 2 саат. 2 саатта кыйып бересиңер. Обедке чейин Кудай калса жолду ачып, ачылыш кылабыз. Болду, хорошо. Мынау арыкта өтө чоң суу агат да, бир чоңураак турба коюш керек. Коебуз, коебуз. Дагы ошол ушул менен келет. Болду. Сиз чогуу балдар менен иштеңиз, түшүндүңүзбү? Мына жерде айтып атасыз да. Мерге турба коюп бергиле. Я. Таяр экен, мына кара жол. Анын жол экен. Так. Ооба, мына кашаны алыш керек. Көрдүңүз да? Мыналарды алыш керек мынакей. Полностью көрдүңүзбү? Кичине бул мындай дөңгөрөккө жайгашпасын. Мындай Чекерек баскыла балдар, чекерек. так ошо линиясында эле эски. Биз мында терип алып келет экенбиз да. Алейкум ассалам. Мына Сүйүнбаевада тротуар кетип атат го, Замирек Байшевич. Ошондой кылып кете бериш керек да, асфальтка тийбей. Өткөндө сүйлөштүк го сиз мененчи. Адан оларды алгыла. Бар асфальтыбызды таза калкалап алып, мамырбайга чейин отурбайлык жүдөп. Мына ала бергиле. Башына салайлы. Ооба. 2 бригаданың мындай чык. Ооба. Бир жол ачып бересиң. Мына чыгыптыр, а? чыккан. Ошо өзүнүн столунда турат. Наркы жаңы, я? Все. Так, Замирек Байшевич. Эскертип бердик. Бир катар бардыгына кирип чыктык. Мына аласың. Арчабызчы дейт, разделение кылсаңар дейт, арчаңарды ham аласыңар дейт. Так, мына кадамдан чыкканча экен.
5 метр. Так, Замирбек Павлович, особый контроль қаласы, түсіндіңіз бе? Так, Азамат Қанабекович, сіз, кадастр, әділет сен, келіп, түсіндірушті мапменен бірге, мақұл ба? Еме, Абдуалиевич, мынауы ротация мәселесін қараш керек болды. Ұшладың бардығын қарап, маға ұсыныш беріңіз, қандай қылсақ болады. А то бір жерде 4 жыл, 5 жыл керегі жоқ отырып, зачем? 2 жыл істесе болады да. Bir yılda programdan gün rotasiyaga позволяет. Позволяет değil mi? Болды бүкті. Sonra konuk bir aydan kaldı, bir kadar. Мыналар көп шығып тұр, көрдіңіз бе? Демәне архитекторға айтыш керек, ұшы жақтан башта депші. Азамат Қанабекович, ұшы жақтан башта қылайшы. Ауа, мына қара. Мына контейнерді қара. Бере басқыла. Мына қара. Жеп өзі іштетпек, жеп қарабайды, не керек көрем, айтсаң. Мына қара. Все, полностью мынаке. Мына жаңағы арық екен, а? Ова, ошол арық. Все, мына бүт тазалағыла мұны. Мына алып, мына тазалап, мына виноградниктарды алып. Так, еме, Азамат Қанабекович, үш жерден башташ керек. Именно кальцийден жоғыр. Нарақта ем жаңағында екен, асылмай. Крутизна шу жерден. Шу жерден білінеді. Бұл жерде үй жоқ екен бұзылатырған. Забор екен бастан. Еш қандай емесі жоқ бұла. Так. Оларда шыққан екен, тетектен баштап. Алсын. Бұл жерде еш қандай бір емеділе жоқ та, балдар мұна. Тротуарда отырады. Зеленый зонада отырады. Теті граница тұрауы? Мұна. Башты қана, қадамдаңыз шыққанша. Мұнарға чейін, сорға чейін. Мұнаке, 6 метр. Доказушейден башташ керек. Түсініңер бі? Стуырдан баштап, ұшы жақтан кеткілі. Мақыл бұл? Так, мұны емеге абороны қайтып қоғыла. Аборон емеге кетті, Нариманға ал емеге жібердік аңа. Достыққа. Достыққа кеттік, мұны айтқыла. Так, салам алейкум. Салам алейкум. İşinizге игілік. Ажеке қандай, жақсы өте жақсы? İşlerіңізге игілік. Рахмат. Бір таза әлі порядок екен, а? Жақсы бер. Ал. Все, мені тазалаңыз. Все, бір жақсы екен, порядок екен. Көз емет тұрады, тосыл тұрады. Бұл жерде істесе бола береді. Мұна мұсылар біле аш керек болды, да? Мен забордан біткен. Забордан біткен. Қандай дейсіз? Забордан біткен. Үйді спорына қарағанда 3-4 метр кетпейді. Мына жағынан кішкене кесіш керек еді. Все. Мұна шығып тұр, қарайсы, әме. Замирбек Павлович, архитектор, мұна бұрыш шығып тұр, көрдіңіз бі? Ішкері кіргізілем мұны. Bir boks. Bir boks алсын, қалғаніле жетеді, ағашы. Алып қойылып, қамақты. Қамақты алғылы. Так, мұныр не алынбайды? Магазинге ескерт бердік, баяғы ертемен тұрған ақсақал. Бұл кітебі бар, сол болды, все, береміз. Орағынан 2 метрдей жері, мұнда шыққан жері бұзды. Бұлға шыққан жері. Так, Замирбек Павлович, не алынбайды? Документтерін қарап, кіргізе тұрған жерін кіргіземіз. Кіргізбейсіз бұл жер. Бұл давно қачан кіргіз керек болшы. Мұны өткен елі алып кеткенбіз мұны. Оның ар жағын бұздырдық. Мұны жерші? Бұндағы. Я. Так, мұны яғынамыншы? Яғынан бұз olacak. Саламатсыз. 1 минут уақытын бер. Азыжы 1 минут тұрып, дем алып тұрып тұрым. Аз мен қарап қойын. Қарап қой, дем алып тұрым. Так, молырым не тұрады? Мұнда 4 метр дегенін бұздырған бұсын. Бұздырып қалған. Жоқ, нарақа жылыш керекті өткен елі айттым ғой мен. Қачан керек? Бұлын бұздырған. 4 метр. Мұға кенш кетіш керек деген біз. Не үшін кетпей тады? Мұға кетіш керек деген біз не үшін кетпей тады? Мұға кеншті өткен елі сүлешті қалысынды. Мұна жерге чейін қыстырып алдырдық ілі мұна olacak.
на контроль возьмите. Толкун, Дастан, архитектор, кадастр. Қатурақ іштегілер болмай, қача. Олар алынсын, мыналар алынсын, тетігі магазин алынсын, қара. Теті магазин іште отырады, мо. 2 магазин қалды, ескерту бердік. Все, еме бұл кішіне ұқпайды. Власть бар сізде. Сізде келіп қарағыла. Жарайды. Çoğu вместе. Бұл кішелер айтады, бірақ мұнда рычаг жоқ. Сіздер мына как вице-мэр қатары өзіңіз келіп контролдыңыз, қараңыз. Мақұл ма? Мына жерде тұрып өткен көше бар эле. Қай жерде? Көрелі жүр. Қана қайғына түш керек. Мына көше ма? Чоң көше бар. Тосып ашқан ба? Қайғына айтшы. Чоң көшеден арқы. Жаңучар болып біріккен көшелерде бе? Типа тоқтош. Мынадан мына. О, қайға шығады көше? Ошодан аркы көчөгө бая кирди курба. Параллельно жол, параллельно. Проектісі бар ғой еме? Генплан бар ғой? Бар. Бұл бағы мұрын берілген, как болсын, архитектура 90 жылы берілген. Ба топылғандан кейін берілген, генпланмен берілген. Так, тақтаңыз. Тақтап, кадастр. Чоғы тақтағыла. Тақтағыла да сағат бүгін 10 қалып кіргілі. Жоқ, 10:30 қалып кіргілі. 10:30 қалып кіргілі. Егер жол болып тұрған болса, келіп, мапменен бірге. Абдуалич, сіз өзіңіз чоғы келіп, мұналарға түсіндіру, айтқыла, проекті қолыңа алып алғыла, менде жол болады деп. Мұна контейнерді алып, заболорым бұстын, жолды ашып қойылы. Ақылы ба? Сағат 10:30-ға документі күтем. Так, бұна бия кенен болды. Тетіге магазинде. Бұл жерде аз 3 еме бар. 1, 2, мұна 3 проблема бар. Айтыңыз же. Жеңіс екілемнің Айтыңыз. Көчөбүзгө бир неме үй салып алып, 3 көчө Сайдике детсадка бара албай калдык да. Кайсы жерде? Айланып калдык. Мына ол эле ушул катарда Чыңгыз Айтматов көчөсү. Бирсиз байнага жакын эле жерде. Жанагы Толкун Шоноевтун үйүнөн бурулган жердеги көчөгө чек салып тосуп алды. Же Сайдике же мектепке кары картаңдар жүрө албай калдык. Бизге бир жол ачылды. Канча убакыт басабыз? Жақын елес. Көрүп коелу, жүргүлө. Сураныч. 1 километр. Сураныч. Машина менен барабыз. Аз биз этекти. Эже өтүп тургула, биз азыр этек карап коюп өтөбүз. Ошол жерден жолдун боюна. Шеп кече бияқ тазаладық строим. Ооба. Ол менен да таза. Ооба. Жоқ, бу жерде азыр эме болот, аллея кетет да. Жаққа чейін келе. Аллея бұл. Аллея болот да бу. Ооба. Анда бир жаққа Келеді. Жоқ, бияк кирбейсиңер. Бияк до конца аллея болот. Моларды алдыргыла, тезирээк ачкыла, макулбу? Тезирээк. Мына бир порядок болуп калды. Кара, кандай сонун болуп калды. Карачы мына. Мына карап. Ha. Жоқ, шашпайды. Берде тротуар болот берде. Тротуар анан роза деги өз азыр проектсин бирсе карап койлу. Кандай болот? Макулбу? Мына. розаларыбызды. Бу жер билесиңер чытырман, токой, бардак болчу. Карачы, кандай приятно болуп калды балдар, До после чал бошойду. Тетигилер калды, Жоқ, ата дуалдар бұзат. Жоқ, калыптыр дегеним да алынат дегеним. Так, моға тетеге бир өтүп коебуз дагы жана эжеге барабыз болду, кеттик балдар. Молар да алынат, туурабы? Жолду ачкан жокпуз, Жолда азыр. Ошондон аркы жол жеңил демек да. Ооба. Бияка кетет. Замирбек баш, сизде 3 жол болду. Биринчи тетиги жол, экинчи мынау, үчүнчү жол, мына жерде жол бар. Мына жол. Мына. Үчүнчү жол мынау жол. Жол ачык боюнча. Ооба. Өткөндө тапшырма бердим, ошол турат. Азыр биз мояка до конца аллея кетет. Азыр могу жол монда келип туруп бияка чыгыш керек. Түшүндүңүз да? Могу ошондо сизге 3 жол, адилет. На особый контроль 3 жолду мага доложишь. Түшүндүңбү? Биринчи жанагы жол, тетиги монун артындагы эми 3-чү. Түшүндүңүз да? 3 жолду на контроль, пожалуйста. Батыраак бүтүргүлө ошону. Сомия Калматович, мынаны некрасивый да фасад. Сонун кылып атаканга айтыңыз.
Егер эме боло турган болсо алып коем, айтып коем, озеленение кылам, машак коет. Түшүндүңүзбү? Мына бут, мына фасадын оңдосун, мына зданиянын фасадын оңдосун. Могу канча төлөйт бизге? Мегаком. Умеске берет. Мына алемде. 17 000 копейки, 17 000 камок берип атат. Кытайш бу. Туурабы? Он миллионы зарабатывает тут. 17 000 уятты. Мегаком да? Мегаком. Эме кем? Мегаком бу? Мегаком ошто Билайн үчүн бирөсү болчу. Мен Мегакомго мен өзүм айына 5000 төлөйм. Мен өзүм. Миллион абоненти барбы? Бул окружающий полный алат да. Видишь? Бул минимум где-то 1 миллион төлөш керек. Жөнү. Миллион төлөш керек. Ана мен шаарды эмнеге развитие кылам? Акчаны каяктан табам? Он тут миллионы зарабатывает, а я ничего не зарабатываю. То есть мэрия. Турашы. Давайте карагыла. Мон фасадын оңдосун эме. Сонбей калма, фасадын оңдосун, срочно. Мо тегеректерин да оңдосун. Сонбей калматыч. Мына заборлорун да оңдоп, жана койду го, үйгө остопко. Ошондо еврозабор койсун. Еврозабор койсун, мен ойлоп атам, мынчалык көп эмен территориянын кереги жок, акача. Кичине бир жака кирсин, кичине. Ооба, кичине бир жака кирсин, хотя бы мына көрдүңүзбү, мына бак турат го. Ушундай кирсин, бияга элге да калсын, кичине мындай эл кенен кесир баскандай болуп. Мына жерде кафе бар, билесиз да? Ооба, мына кафе. Я. Ушу кафе дагы мына забордун ичине киргизчин, Солмой Калматович. Эме? Занбек Башевич, мына забордун ичине киргизсин. Могу жерге стоянка коюп алыптыр. Стоянка ичи кенен экен, тети 5 бармак. Почти, могу ичине киргизсин, стоянкасы ичинде болсун. Столбодан кылайсың забор да? Я. Ооба, столбодан кылгыла. Элге берсин жерди, эч кереги жок. Мынча көп жердин бугачы. Алейкум, ажеке кандай, жакшысызбы? Кыйналбай атасызбы? Жакшы, ажеке. Ооба, ошо бериң. Заводская көчөсү бар го, жаңы эл насип дом салган жерлер азыр томду. Ооба, могу эмне здание? Элде суран деле да. Ажеке, азыр 1 минут, 1 минут. Тазалык соолак да. Могу эмне болгон здание? Растан, эмне болгон здание? Бул водозабордун сырткарышы. Я. Маалымат берем, так маалымат берем. Маалымат бериңиз, бу жерде тазалык сериштетесиңерби? Жок, суля алабыз. Так, территория кимдики? Муниципальный өзүнүн. Муниципальный? Биз мына жайында суранып атып, ушул жерди кылып бергиле депчи, себеби Так, эгер эме водоканал иштетпесе, толкун эме тазалыктын балансын өткөрүп бергиле, срочно тегерегин оңдойсуз. Мына зданиянын татынакай болуп калыптыр. Муну үчүн бузуштун кереги жок. Объекттерин оңдойсуз да, бул жерди тегиздеп асфальт кыласыз. Түшүндүңүзбү? Срочно. Кара мону, кара. Мына. Ассаламу алейкум. Аксакал кандай, жакшысызбы? Десе жакшы, иште жакшы. Менде бир суроо бар. Азыр, 1 минут. Муну зданияга бузуштун кереги жок, балдар. Сонун здание экен, бул калсын. Только облигин оңдойсун. Нурбек, Тактап беребиз. ну красный усы эми иштетип турабыз, а сууду каяктан алат булар? Каяктан алат сууду? Оңдой берели. Оңдош керек деп лучше. Мындан кара азыр кайтып эле сен өзүң лайды алып чыгып атасың, Нурбек. Өзүң алып чыгып атасың, өзүң жууп, өзүң кайтып лай алып чыгып атасың. Кара. Мына контора кылып кой. Ужас. Вообще. Я. Аркынысы биздики. Я. Аркынысы биздики. Ну, мага. Так, мага саат 10:30-га маалымат бересиңер ушул боюнча. Айтыңыз аба, тез убакыт жок, балдар кеч калды. Я мына күрүктүн буягында мойкон бар. Муну кара, мына кара. Мына кара ичин. Мойка бар. Муну кара. Муну алып туруп, сону тек ушуну порядок кылышыбыз керек. Биринчи түшүндүңөрбү? Муну эгер кыла турган болсо, эме ким? Нурбек, ал саат 10:30-да сен киресиң. Сен, Замирек Байшевич, сиз, архитектор, кадастр, умеч чогуу киребиз, кеңешебиз, макулбу? Жок, 11-ге.
Егер эме мынан аласыз, мына кереги жок. Наркын офис кылып коесуз, ошо келип дем алып кичине толгу чакты. Водительдер. Татнага оңдоп асфальт алып коебуз. Муну заяны көрүп айтыңыз ага. О, Күрүктүн аралда мойка бар. Жанымда мектеп бар, больница бар. Ошонун ортосунда мойка бар. Кетеби кетпейби? Билбейм, көрөлү. Кайсы жерде айтты? Мына. Ана мектеп бар. Кирди калбай жолду ачабыз деген. Ал умес жер. Ооба. Ал Жанымда мектеп бар, берагында мына больница бар. Мунун аркасында. карап өтөлү аксагал. Аз карайбыз. Оны кичинетип коюш керек экен. Мону үчүн эмне үчүн төгүп койдум шагылдарды айтсаң? Ким төктү шагылды? Мону дөңгөлөктөрдү алыш керек, муну эмес оңдош керек. Муну карап көрөлү, азыр саат 11-де келгенде кеңешебиз. Так. Деп жолдун боюнда мечит жок десеңиз, Докмастайдан баштап Актилекке чейин мечит жокса, эл көп. Бир мечитке бир место берип, мечит куруп берсеңиздер деп күнүгө ушуну суранабыз да. Спонсор барбы? Спонсор бар, жер эле болсо агай. Сүйлөшүп көрөйүн. Ким окула турган керек десеңиз, Түшүндүм. ушуну бир сизден эстелик болсо шааргачы. Макул, мен эме. Сураныч, эл бардыгы ушуну бир күнү бошосок барабыз деген убактыбызга неме кылбайлы деп атабыз агай. Макул. Жанагы эл насип менен гиктин Азыр жаңы түшүп атат го. жаңы түшүп атат. Мындагы кирпичтей завод бар. Жана Касымалиевдин жери боюнча. Түшүндүм. Ооба, жеңишип сураны ушуну элдин атынан ушул жерде бардыгы ушуну бир жеткирип коюн деп. Макул, мен эметейин. Азыр бир намазкана ачканбыз, ошол жерде иштеп атабыз десеңиз, ал кичинелик кылып. Молларды ал деген болчум. Замирбек Башевич. Өткөндө айткам сизге мону алгыла деп. Мына КамАЗды алдыргыла, мону алдыргыла деп айткам. Так, мону алдыргыла деп айткам сизге. Лично сизге поручение бергем. Мына алдырып коюпсуз, мону да алдырып коюп турсуз. Мону да алдырып коюпсуз. Сиз айткан тапшырманы заматта жасаңыз, жагаттамагачы. Караңыз, молодец сиздар сизчи. Кара, могу грилди да алдырып коюп турсуз. Могу камокту да алдырып коюп турсуз. Так. Ол жерде мына жекеге айттым билем. Так, значит, балдар мындай. Мыналар боюнча полный предписание берип тазалансын, алгыла, муниципальный жерде турат. Алып тазалап, мындай бак тийип келебиз дагы. Могу боюнча аксакал менен сүйлөштүм. Так, толкун каякта жүрөт эмес. Мен аксакал менен сүйлөштүм, макул болду, только жер таап бергиле деди. Силер ээси менен келесиңерби, чакырасыңарбы, чакырып сүйлөшкүлө, эметип жер таап бергиле, барып көчөт. Азыр бир бакты бүтүрүп кетели. Аркасы ачылдыбы? Ачылды. Мына ачты жолду турабы? Мына сонун болуп калды, мына кенен болуп мына. Теткилерди алдырып коюш керек эмечи? Так, монучу эми аркаңкы эшиктен тосуп салгыла. Могу биздин жерде. Так, могуларды айткан элем алынсы деп алынбаптыр. Замирбек Башевич, макул дедиңиз эле, муну алдырбаптырсыз. Могу кашларды айттым элем, алдырбаптырсыз. Так, могу биздин жер. Мынакей. Мына биздин жер, трансформатор башка жак койсун. Түшүнүңөрбү? Мына дакансы ачкыла бүгүнчү. Могу дакансы ачып туруп, мына эшиктерди бекитип салгыла. Ал жагынан кирсин, түшүнүңөрбү? Мына. Мындан баштап биздин жер, мында тосуп койгула болду, ачпасын. Мына жакта эл колдонуш керек. Түшүнүңөрбү? Мына биздин жер муниципалитет. Мону ал дедим эле, мында алдырбапсыз, көрдүңүзбү мына? Кана алдырганыңыз? Кана алдырганыңыз? Кана, мону айттым алдыр деп, мону айткам алдырыңыз деп, мону айткам алдырыңыз деп. Мына могу гаражда айткам алдырыңыз деп. Айттым го сизге. Карап койбойсузбу?
Мына кара, гараж, тротуардын үстүндө гараж турат. Ушу до конца бас этте ушул жерде мына кара, мына брусчатка тизип коюптур. Ушул жерди бүтүрүңүз бүгүн, түшүндүңүзбү? Ушул жерди бүтүрүп, аларды алып, аларды алдырыңыз. Качанда алдырыңыз. Полный шеги порядок наводитиңиз. Бакылбы? Мына. Вагон, сагондорду алдыма жол аштырып коюң. Эл колдонсун бул жердин бардыгын. Макулбу? Мага кечинде видео отчет бересиз. Так, тиги эжени көрүп коелу жерин. Жакын элеби? Машина менен баралы, а? Я. Автобус айтаны таштасын. Ушул жерди порядок наводители. Катуураак туруңуз. Иш көп, көрүп атам, айла жок болот. Не кылайын аны? Ким айтабыз? Мына жактан караңыз. Бүгүн балдар бүт таштаңыз бул жакка. Түшүндүңүзбү? О. Толкун менен азамат жакшы эле иштеп атты эле. Ой. Ким? Шото Дастан. Расслабуха болуп калды го дейм буларды. Assalomu alaykum. Yaxshi. Otoyim bor. Acha. Haydang mashinani. Замирбек Байшевич, мына топурак батыраак алгыла. Мына обратный засыпка мынча топурактын кереги жок го. Я. Азыр обратно кылсын ашкан алып коебуз. Бүт убакыт бар. Азыр 5 бүтөн тегизи бар. 15 бүтөн келип. Присвоение жанында. Круtoylar бар бул жакта келсиңер да. Кайсы? Так, эже бул жер боюнча саламатсызбы? Бул жер боюнча азыр мына балдар мага кече барган турбайсыңарбы? Бул жер эме экен да, чек экен да. Мына трансформатордан көрүп коюңуз. Алдырса болобу? Өзү негизи илгери карта боюнча мынандай түз жол бар эле да картада. Ошо боюнча сатылып анан Азыр тактасын. Кана сайдыңар? Кайсы жолду айтып атасыз? сайдик жок, мына ал чек. Түшүп Көрсөтпөйсүңбү? Кана неме ким? Я. ана же. Мына да. Ушул жерден каттап жүрдүк эле. Ай. Анан бир жума болду, ушинтип өтө албай. Башка айтканбы? Куну кеше карап. Бул жерде канализация суу бүт бар өткөндө. Өзү босак чекке берилген экен. Кем планда жол жок экен. Босак берилген экен кара судан. Кара судан өткөндө. Мына жактан 3 көчө бар. Бар жогубуз тупик болуп калдык азыр. Кана аш картон. Мынаны сизге Кеширіңіз, бұл ескі геймплан. Азыр бұл жағында да жаңысы бар. Бұл 2000 жылқы геймплан, біз азыр Можиде тұрабыз. Мында участоктар бар. Бұрын кейін алынған мескен азыр қызыл кетеге алып Кеңшілік, ұмытпай мынаны сенің қолыңа тапсырайын аманатты. Әнде. Жол картадан түріп көрүнүп калышты да, атак көзүн басамар экен. Бул жерденчи канализация Мына чакырат турулаш. Нар жак. Не болгон? АТР менен кошулган бир жерде геймплан фону каралган. Биз геймпланын папаны айлык өтөнүн алып келсек, бир эки жазуучу аялдар барып силер өз билемдиңер менен алып койсоңор деп тополонгандан кайра тапшырып бердик. Архитектурага өткөзөбүз деген. Геймпланды болуп турганда мындай реальный передача кылгыла деп папанын жетекчиси менен сүйлөшпөгөнбүз. Биз биринчи алып келдик эле геймпланды. Жок, бул геймплан боюнча жол бар экен бул Геймплан боюнча жок, геймплан боюнча бир дагы бош жер жок бу жерде. Жол жок бар, каралган эмеспи? Участок. А мына жолдор каралган. Биз алганда геймпланда жол бар болчу. Анадан түз бар эле деп атат да. Мына жол ортодо мына жерде неме азыр нар жакка да өтүп айланып көрсөңүз. Геймпланды эч ким изменение кыла албайбыз, оны алып келип көрсөтөбүз. Ал геймпланды жоготуп жүрүшкөн мурдакыны жоготуп Канализация каяктан өткөн экен? Канализация мына жерден өткөн. Бул баягы кустарный болгон да, эми көптөн бери бош туруп Мен түшүндүм. Значит, бул бирөөнүн чеги, участогу. Ким экен бул участок ээси? Аны Такта бериңичи мага. Эсин такта бериле. 25 жыл болду, эми келди да. Эми 30 жылдан бир чек, анал жерде бир чек бар, ушу постоянно ушу тополоң жазышат, ким экен, эмне деп. Уже ээси бар экен, чыгып туруп уже тосуп коюптур. Азыр бир жумадан бери биз каттай албай калдык. Мына эме экен, свежий решетка экен, сетка экен.
Хорошо, біз қарайлы жеке. Қарап еме. Кадастр сіз дағы саат 11-ге сіз де келіңіз анда. Чоғы чечелі қандай қылауыз? Есін тауып сүлеші елге жер бере же қандай қылауыз? 11-ге біз де барамыз ба? Бір жеке сіз кереңіз жоқсыларды. Біздің дағы бір небе, мынау жолымызды дағы, Трисистің арқасында дағы жол бар. Ошоны да бір машина өте тұрған қылып дайындап қойсаңыз. Жақында әлі açıldı. Жеке меншікте тұрау. Жеке меншік, есін тап қыла. Есін 11-ге чейін іздеп. Есін телефону бар. Беріңіз, берің. 8 болып қалды сағат, а? Так, дағы не вас бар? Молдаға емеді. Так, түшендік біз, түшендік. Біз азы барып жерінен қарайбыз. Урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейтибиз ушу менен бүттү. 1 саат 35 мүнөт бастык. Так, азыр коюлган тапшырмалар боюнча вице-мэрлер үчөөңүздөр на контроль. Сизге бактар боюнча сизге 3 особый тапшырма болду. 4төө болду. 3 жол и сквер боюнча. И водоканалдын зданиясы боюнча. И жанындагы жанагы вода тазалыктын жери боюнча сиз ал жерге саат 11-де келесиз. УМС чогуу бардыгыбыз эгер водоканалга кереги жок болсо достаточнога сиздин баланска өткөрүп, сонун кылып, кролуна соңдоп, зданияны тегерет оңдоп, еврозаборлорду куруп, асфальт басасыз и разъездной эшик коюп коюңуз. Тазалык деп жазып, подсветкасы менен бактарды тигип гүлдөр өсүп турсун. Түшүндүңүз, а? Азыркы коюлган тапшырмалардын бардыңар өзүңөр тщательно, досконально барын карап иштейсиңер. Түшүндүңөрбү? Мен унутуп калды, ойлобогула, урматтуу жетекчилер. Бардыгы мен жазып койдум. Так, УМС жанагы айтылган тапшырмалар аткарылып атыптыр. Көзүңүздү ачыңыз. Түшүндүңүзбү? Так, Азамат Каныбекович, сиздер менен чогуу кадастр менен бирге тети круговой башта биринчи баштагыла. Жана крутойлор турат го. Нар жактылар алар жөн эле жылат. Азыр өтө крутойлорду жылдырып алалы, эметип туруп. Дакан салып кеткенде болот. Бакта расширение сразу эмен обосновать эткиле. Жол расширение болот, лоток зеленый зона. Баады красный линия турат. Түшүндүңөрбү? Үй қораз айында жасаған іштердің соғы пайдасы елімізге насип болсын. Еліміз аман болады, тынч болады, алдыға жүреді. Амин Алла. Болуптур, жигиттер жуунуп тарамып жумушка. Болуптур, жакшы калыңыздар.